دم باش گهدار و بینرین بادینا سات خوشحال اینجا رکادی اما هنگش نفی کدوشی بوی پیشکش کرنا برنامه هوا ایوارا بادینان ایوارا بادینان آنهیا خود دی ابرو کپ میوانداریا ماموستا زور هجا ماموستا نجیب و نجیب اندام پرلمان عراقی آنهیا خود دی ابرو که بابت میگری دای بیتن لسر ام بیجین دهاتوی هریما کردستان بعراق که وکو ابرو که و دی بحث هندی کن که جه کردان جهه کرداب گشتی الهرم کردستانی کیری العراقی عراقی چوا تماشای کردات کن عرب بگشتی نواوی عراق که ایگرتی داوا حتی ویگاوی ایگرتی تیتن یاسین چوا بحثی کردات کن چوا نیرنا کردا ام دی بحثی هندی که این اوری نشتنین دهی چه بوین اوین کو زور بار اسمه مستسر بس مصطفى سروک کمیسیون بلنده هل بجاتنا العراقی قول بربو بیتا گازی کرن و ام بیشین لیپیچین ود گل بیتا کرن و بیتا لادان ام دی بحثی هندی که این که اف لادانه چه مرم بو اری مرم سیاسی بو یانجی اوه کارکی میهنیه و ام بیشین نشیا کاری خوب کرد همان دم داده بحثی و چندیشی که اینکو اواد گوتن پارزگار کرکو که دکتر نجمدین کریم جی دیویتن بیت الادان و بیت ام بشین لپیچینوات گل بیت کرن چونکو هندک خالتی هبوینه دی بحث ماده 140 کین اری عراقی ویگاوی چوا بحث ام بشین بحث ماده 140 کن پشتی بلند کرنا آلای کردستان الکرکوکی چوا بحث ماده 140 جارکادی ساخ بو و بو اگر کو دوباره همی بین سرخطی و بحث وی ماده 140 کن و قناغ جیب جی کرناوی هجماره کدیا بسیارن ویکیوانا دید گل ما مستازور برای سینه گفتگو کرن هینیم برای جیبشین ریوان جماره بین سرشاشا مدیار هین پیوندی مبکن سبارت بابتی هر پرسیاره ها بیتن دیگه هی تمام مستای و دیگه تنگه شکرم مستاد تو گلب خیراتی سر شوا ابرو بو ایوارا بادینه سپاسیتت کن و هر واسه صلاح و رئیس بود تماشاوان تلویزیون و پیشمرگین قهرمان زور سپاس مستاد برس ام مدوی دسپی که ام بزانیم که الویدم ابرو که اما رینشتنا دهیدا مثلا اواهات یکران پارلمان عراقی کرد الکیری بون یعنی جه کردا الکیری بود ناو عراق که ویگا ده هی چیا پرتو بالاوه چیا آلوزونه یا مرتاح چیا تیرور ناو ده و حتی دیمای کرد الکیری نه بله نوی خود نظر دروان عراق که یکگرتی نمایه یعنی واقع حال عراق رصد كسر خريطة عراق ودولة يقرتياو وتعامل قلت تذكر وك نوفي دولة عراقية بس واقع حالة سياسية جغرافية حتى يعني أنا كأس عندنا برلمان دولة احتمالات شيء بس سواره قالك جرا قالك خطر جا بس أم شو بسواره حتى بغداد بس بجري تنشي حتى بسواره جي بريكا مصر ربشي حتى بغداد يعني نا جغرافيا ونا واقع سياسي نا متمانات نوفرا بکات یا هندی که سنن انو که زیادرش 4 میلیون ترابر آبون هری که چه جایی که هندی که کردن هیچ باوری نمایک و جارا کادی عراق که گرتی دا بشینه و شیعه بخوجی کاره ونا وصحتی کردن حتی انو که کو دانن سلطه ونا پاره ونا دست حالات ونا وصاب ریوبن سپاندنا یک بجین یعنی یک لا وک شیعه و حتی نفس شیعه خوش دانو که گلک دوبارک یا هی بس پا تشتی وان فد گریتن کو مذهب شیعه و مذهب يبقوا ترى همش نتا وانا وك عرب وهم حتىش دولة بونيجي يعني راسي كو بجن دولتك عراقاني انتماء وانا جريدانا وانا بيتر بمذهبي وانا يا ابهمي ولد كتن كو اف بجین اف جگبابونا کا جواکی جگبابونا کا سیاسی جگبابونا کا حتی جغرافیش کاملا راسل بره و جا هاول تنادان کو جارا کدی يعني بجن عراقكم موحد بس عراقكم موحد براستي فشل إينانت فشل إينا نعم بس سحبت فشل إينا يعني ما أم وكرت صلاة 2003 الجال شيعة إيك دازمون كو بيك با رجيما قربا قر نهلا وبيك با سيستما كيبدون ما قبيل كر أم جال عراقي كي بيجين عراقك فدرال عراقك ديمقراطي نا ديمقراطيته ونا فدراليته وأخت بيجنا ما فدرالي اللي هو تشيك يا خريستة صار فدرالية دوبنا ما ينسركيت فدراليتين إيك قانوني يا دوية جغرافي يا قانوني نكاح سلطة تشريع العراق الديف دستوري لازمته دو جور هبل جور مجلس نواب ومجلس الاتحاد مجلس الاتحاد هر بحث بيجينا كان ابد بحث مجلس حتى انه كان يتو راجع عندنا كود مركز بحث مجلس الاتحاد نكان مجلس الاتحاد شيء مجلس الاتحاد كصدداني كو باراستنا مافن حريمان وبارزجان يعني هر هرمك مافي بيت باراستن اقوى نقدر كبد مجلس نواب اگر
اگر ها تو تجورا دی جورا دیدید پارستنا ما فوانه بی وقتش نیکا چه سرکاتی کماری نو که هیچ دستالات نبو زبراندن قانون نبو نقاط کردنه اگر امضا جی نکرد خلال 15 روز موافقه کردیه یعنی اف خلال اگر امضا نکرد سر کمار هیچ قانون نک امبریار امضا نکرد خلال 15 روز اتوماتیکی یعنی مصادقه فراغ کا دستوری امضا نکریه چه هده مصدق بیتن قانون دستور حسبت كتن او قانون مصدقه بس او دستور شوت دانندن دستور دار خد مجلس اتحاد هبيت تجروديه هبيت او باراستنا فدراليت كتن و هرمت كت حتى انه كان هات دان و راستي جي شجه بيتا گوتن دخول چوي ما پیشنیار پیشکش کردن و ما خواندنایی که بود که خواندن هیچ اراده که سیاسی نبود که مجلس اتحاد بهت دمزراند نمونه کی دی جناب بس جغرافیش ده تمام کم بله بنمای دوی فدرالیت جغرافیا یعنی او حدود ماده 140 کو گریدای بهت جبهجین اجنات جبهجین هیچ اراده که سیاسی دیار نبوش لا حکمت عراق و فدرال و کوان هرد بنمای سرکیت فدرالی برابط اما دموکراسی و خلق کمیت بینیتن نه سیستم دموکراتی نه آزادی پاراستی نه قوانینو که همین اغلبیه بچن راستینو که همی بریار امشي بيجيناني همي اغلبيه تشت بهره بيتر كتله مازن شيعانه دوام بيت بريبان دي بريبا چيت اگر ون نبي قانون که بريبا چيتن دلوان نبيتن بريبا نچيت زور جانه هکر صباحی ام بيجين دنگدانت نوا پارلمانی ده هات کرن بو اینا نخار آلای کردستان الکرکوکی زورینه دنگاجی نمونه بيجي اینا چنکو عرب زورینه نه هیویا شست و چند اندام پارلمان ما و او ده زورینه بن و سر مسئله کردیجی او هرگاف ایگرتینه و جنابی تجی چتر وی بيجين بابت انسانیت وی حالتی دکی و چیت اوریار دیمای ده تا امضا کرن کوش لای سر و کماری و 15 روزا نه تا امضا کرن ویت آلا بهت خاره یعنی اوه ایکش نمونه بود نمونه مثلا ما مستصر بس مصطفى دکتور نجم الدین کریم یعنی هکر زورینه آدنگی سر هادا دانو نه تا امضا کرن جی او ده تلادن هین وکو اندام پارلمان وکو کرد هوا هزر نکریه که روژه که اف ام بيجين كيره دیگه هیت استوی ماجی اوه گهشتمه یعنی بید بو هندک آدا هندک وقتا مرو بیشت باش بده حالا ام بيجين دی سر هندک تشتا بیتن برشوان دید کرده بس افروکه گهشتم آلامه هوا روژه که دنگی خوب بل نکریه هوا روژه که افغازنده نگهاندیه حتی لانین سیاسیین هریما کردستانی جی که اوه یا قانونه که خلط در کفتی بیشوی قال قد خدها طبعا نا قانونه وما دستور جي وصايا ونا اصلا بروسيس سياسي هات يد مزراند نرسل اساسي اغلبيته قبل كرنا كردا جيت ناف في سيستم داك وشريك بن بس وقت شراكتنا ما بهر 2012 ولا شراكتنا ما بس نكاب اشكريت بيجن ام سيستم اغلبيه ام دبر بين وتنها سيستم اغلبيه او ضامن يعني بيجن حق ونايا اللي يندي بيجن يعني بوچونت ونو نهنواري نه توافقيه اغلبيه بله نكاب اشكريت اعتنو که یک امشه بيجين هدي دست بكر هر 2012 وقت بريارا برينا بجهر ما كردستانه وقت بانق مركزي كت ابن دست وانا اشتواردان ديماي افد بو صحات كبت سرباركي وزير برگري ندانان دي داخلين همي خاطر بريار یک شخص وان همي اختات ندان راستي هدی گشت پارلمان اخت پارلمانی جنو که اما آشکارایی سروک تحالفا نشتیمانی برس عمار حکیم باشتری سیستم نو که برای من اغلبیه البیری چه راستی باشه دوستی کرده عمار حکیم همی برانبری کرده همی یک بوچونن بس هندك احتمال مثلا اعلام دا تند باغبن آن هندك بيجن رغبن هندك تين اسلوبون بس نتيجه همي ايكه نتيجه بوچونه وانا هزره وانا تعاملون چكو دليل سر هنده وقتی بجاری ما کردستانی هات يبرين کسی که نگوت کسی نگوت همین گلنده اصلا که اندام پارلمانی ما خلودویه یعنی قانون کو گریدوی بن كنت بس فقرات ويقدروا بهرم كرسم كده جماعات عمار حكيم وجماعات الصدريه وجماعات الشيعة مش بيجين السناجي قالوا همي ايك ابدينا ايك بوچونن و ايك راينا شو والله يا كردستان وقت بريار هات يدان و بيت بلند كرن الكركي كي عرب شيعة وسنه وتركمان همي بوينا ايك وهندك راسي عندك مسيحي جاشنا قالوانا
او بریاردا ندانه برچوت خود 2 میلیون آواره الویری ندانه برچوت خو محواندن ندانه برچوت خو ام همي وقتا يعني ما سلندك من بونا حتى بريورا كوصا بكورد برايفر وبلاس وباجراءات قانوني دستوري يعني بيشان كلا برنامج كاري ده وجلسه له بكري حتى شنبيه وشنبيه جي وفيت ونبت قرار ده هر چند نکه پشتی شان در دموکراسی چیه بره اوانا زانی کتب یا بالتوافق بیت چونکو براستی يعني ام الفيريجي لازم بيجين هذا منوكا قوات ما قوات بيشمرجة يعني او قوات بيشمرجة كشياي سنور هرم كردستان بارزيتن وشياي بيجريتن هذا همي وقوات الدتا كردك ويبرامر هزراكي بكت يعني او ظن وقت انجمن بارزجها كركي كبلنت كري وقلت امنا ان خاره ما قوات اوزاني هيزا قال بيش قوات بيشمرجة راستي او قياده حكيم يعني بيجي حكيم انا يعني بقول وي كرزيو كردستاني ابى قالك مهمه بس وقت بريرات يدان پیام بو بو كردان كو عرب چند ناکوکیت وانا وقت بده برام کرده هیچ ناکوکینین ملحمه تجربه راستی ویا بیت کرج درس که بخوار بگیم زانن وقت بیت مسئله نتواتی چند ناکوکی مهبن چند دوباره کی ما بس ویا بیتن امی کرزمین بو مسئله کو گریدای ابن تامه و چه آلا بیتن چه مسئله سرخابونه بیتن چه استفتاء سوالات سده سرباز جی ام دهینه و بحث مثلا ماموستا سربستی چون او بیتن تباره پتر اویدی بکشیدن ام دی پیوندیه کی ورکی کاک ادریس گلمه بله کاک ادریس ایوار باش ایوار باشه کاک برد خوش تکین زور سپاس نه اندام پارلمان مجلسی زیرا کوچالا پروژه های زور سپاس همین اندام پارلمان بغداد زور سپاس تربیتی خانم نجیبی بله کدوم چند سیاره که دن اگر خانم شد بوما برسی بدتن یا که او جنگش های چکل سر میزاینا 2007 تایبتی یک بجن فراکسیون جمعیت کردستانی يعني قلت هذا يك من جارنا تجد ميزانية بيشنا كيمين ذا شو بو كردستان هذا وباشن ذا اختيار نبو همش نبي أبيك بسيارة دي آیا شله اندام پارلمان بغداد بس بویا لپرسین و ام بینش سیاسی نه یعنی شله پارلمان بس هو انتخاب کردن لانه که سیاسی کو وزیر کی وانا آن کشت پارلمانی و لپرسین که بجن صحبه ثقه کن و که بجن پاون مالاوی اول که بجن شله پارلمانی اول نه که بو مثلا روم بکردن بوش افسد فکرن یعنی تایبتی کردن دکترانی دیاری که عراق دو تایبتی بله بسیار سیاه که تجنم پیدای آماجه پیدای سر علای کردستانی و سرخابونه آیا يعني بغداد بيبويا عن جلان الشعب تايبتي وفاشل سني كو عراق يتفرجنا مايا وقالك بزحمة جاكدي عراق يتفرجها يعني شو بيجون بترخبون تايبتي وبلنكنا على كردستاني يعني اگر هم هر مثلا که دموکراسی بتونو دنگدانه بتونو هر جا کبیو مثلا پارزگر کرکی که لادن و صبحی فلان وزیری و فلان سلوک کمیسیون که اندسته که صاحب الثقة جدا أبها جملة زورينا بيتن معناه چطور دست خواب بخیم زور سپاس بودك كاك إدريس كاك زردشت إيوار باش إيوار باشتر خوشتر خیابون لبنانات کن بستودیه زور سپاس فرمو مستا خدم ما أمشست هشتي حتى شاري ولطو إيكي باش أمشست خلاص يادم بحث مطارق تيكين البسكي بلا تشرع إذا بتشتاخد إذا ترى حكمية كده بترتكينا بس بداخل شو نوري حكمة رقبتينا خذ زعيك إذا جاب قبلش وخش لطاب بالمداري مشكلة ما خرع هذا يعني حالة خوب وخذ ما ينتشجات البريميتها موضوعيك الشاش هي بقية تجيب حالة بغداد وعلى صدام حسين الرواص يمري حتى في التلفزيون يحط صورة الصالوتة زور أنا أخذ شيء برامبر وفراس نهار أيدي كابيت هذا الشيء نورمال ده عربة شو واحد بالين فلان ده فلان ما كرسي كنا البرلمان ده شو كان يري شو كان نابي زور جان بس بله زور سپاس بودك كاك زردشت زور سپاس برینو که مخلکه که ایوار آبادینان گل جنابته پیشکش کرد بو و مزگینیت خوش دیده بون
بیرامنتید ما بحثی میزانیا سال 2017 کرد ما بحثی بودجه که تایبت کرد بو هزا پیشمرگی ما بحثی هندی کرد که السالین بوری پتر هاتیه پسند کردن و ایشالاده باشتر یعنی حسا دیار بود چلی هاتن او بابتن کاک ادریس بسیار که توش بسیاری نجی بو امجی دارد بله راستی اسپاسیوانت که بسیارتان گلک جه خودانا و گلک بشین گریدای نبجیار خلقه و براستی لایان طبعا دوباره که چه بونه برای کردان دا سبارت بوجه 2017 دا کردا بله کردا و کردا اتصال بوجه 2017 دا بله کردات گل ایک بله بله البغدا بله من وید چنکو رونی بگهیده بله بله وقتی ما برنامه چه کری گل جنابتش تو بوجه بپسند نبابو بله يعني كوتشت نافداش نافدانينا وهاجم ام جاش من قناعة كبريورة السياسية يعني هم بدانه وهم ركفتني اگر بريورة السياسية بتن قانون قالت شتت نافدا بس تطبيق كرنا يعني بيقول خطا كده الان السياسيين هرمينك وباري هرمينا هاتي شنكو تقولي ام يعني ليك اويدي بو از شلوفت كم ليك ترازان چه بو از شلوفت كم دم پسند کرنا بوجه 2017 دهات يكرن ام دو بوچون بوچونك طبعا يا بارتي بوچونك لاين دي هر 4 حزبين دي اوانا سبارت یا دستپیک یا بوجه پشمرگی ما طلب کرد که لازم بتا دیار کردن پاره مساط سر پشمرگی ترخان کردن 17 صدش بوجه یا گشتی عراقی نه بوجه وزارت برگری چونکو یا برگری تقریبا همش میشه 11 تریلیون دینار عراقی دانبون مدوی 17 صدای بتا ترخان کردن و زامه بتحقیقه لا عندي اوان بوچونا قادي هبو اوان قلتي بلها نفس نص مينتن طبعا فيريج نص شيا ادبيجيتن بشكش باري هزا وشكات يا عراقي بيت اترخان كرم بو هزم بشمرجة حسب نسبة سكانية بارزجين هر اما كردستان يعني يا بيجن مطاطية تشتي الزام وسط دانينا وحطوني كجنا هاد بودان راستين هاد بودان باري بشمرجة حسب كده 17 صدى اوانا چه اضافه کرد؟ اون بس اضافه کرد بما يضمن رواتب البيشمركي يعني كضامن راتبتهم قد وبشتنج تنسيق ما بين وزراء البيشمركي وزارة برجري يعني انت تشتي وصاي جارانتي نكرن النفدا وبراستيجي تشتي خلتات يكرن خلتات يكرن اندامن كردن ارشار فراكسيونا پیشنیار کردند بوجه بیک و رأی حکمت هرم کردستانه ور بگیتن حکمت هرم کردستانه همی حزبت دا معدا گوران راستیت حکمت هرم کردستانه دا اوان همی بوچون آن ابو او خالن هرم کردستانه بهتا چسباندن اوان دیفی اوان نکرد وقتی نکردی گفت ما اینجا زکامازن کرد و در کتن تلویزیون گفتی والله ما ام ده بوجه پیشمرگی اینو ام ده بوجه یه 17 صدین بس نزانی خاله گرینگ چیه تو هر گریدای نفته با کلیل کو نفته دست کی دایا ای دست حکمت هرم کردستانه دا کلیل کو پاره دست کی دایا ای دست حکمت عراق فدرال باش اگر حکمت عراق رأی نوارگرد و تا رأی حکمت هرم کردستانه نوارگرد البته نشه جب کی هر دو ملزم به جراسی بوچونه که یعنی نه مدروز بو باش نهاد بو دراسه کردن نتیجه تویجی باش نهاتن حتی نوکه حیدر عبادی طعنا بوجه فقره پیشمرگی در محکمه فدرال راستی هذا خالق دی وکی ما مجا پیدا نوکه العراق فدرال قرارا سیاسینه یک شخص بوچونه یک لاین یک بجن وقت توجه شیعه شد همی بگوری همی يعني او دبيج بابو اس ددم اس نادم طبعا او جلدي خبتنا دا كوتشو مصلحتها يعني تحالفات نشتمون نمونه دبيجين حيدر عباديه بوچي لاني سياسيه هرم كردستان نشي بو ما قالك صناهي ترى ام اي كسي رازي كان يان ام 300 تشتك كسا رازي كان حقيقه هكا لاني سياسيين كردي ام بيجين زاني با سرداريا ساخلمت قال عبادي بكن بیت بو مگلک صنایع تر با کویگا و همی بار سر ملین هواین اندام پارلمان با و ام همی و قیرانه دا با اینا ویگا آخر او شخص دمت دولتك برايفات باي سر بنمايك مؤسساتي ودستوري وقانون نبيتن تهندت قلبه ودمين تن توجهها يعني دي زفر تفهم بيجين لا نخو برياري ناشد بدات ويقا اكروي وك شخص احتمال ابو تشونوي مثلا بظنت ابا ندستوريج بس نشد بكتن اجبر لا نخو اگر بظنت بيتشاكو نزيك بون جيل قال هرم بكتن يعني كتظنيت لهات انه كهاكو بيجي مساله كرده هم يحسب كان حتى انه قاعده وانجي يعني يوصلت جهاندي يعني مشكله افكر انا بس سياسه وانا يجاندي قاعده والله بابو كان صالم بخيره مهله ما كردستان بخيره بصره لهات يعني بيجي خيرك ومناتك السرما كلي ابو شنو يا حتى نفق قاعده جبلت كلي الفيري
يعني وقت از بيجم جواك عراقي يدوبج بوي هم وقت جواك دوبج بوي وقت سياسي دوبج وقت جغرافيا دوبج بوي كمي دوبج بوي راستيم تو نشي جارا قادي بزبرين بعد بشتي افتشامي بلاو بين او اغلبيه سياسي نوكا يبرفتشن اغلبيه سياسي يعني بيتر قوات بدتا وانا وبرنبري لاينندي راستي اگر بسیار کاتا کردن گفتی بوچی چون حکمت بود رسکر راستی ام دهینه سروی خالصت نجیبا و ده شیوه کی دیگه این جناب بتلی دی کاک عبدالله برگیم پاشیده بر سواده این حوالا کاک عبدالله فار باش زور زور سپاس بوده کرم که کاک عبدالله زور سپاس بره بله البته که ضغط و حرمه بله بله الزر من بوتنا باي کرم که از خودی نگر عراق و دسته حرمه سر بخو دش آدش همه آدش خلاص بین دسته که هم در زمان کردان هم خودی دشون عرب خلاص بین بله عرب شما بله زور زور سپاس بوده ممنونیتم سید نجیبا کاک زردش بحثی هندید کتن کو هشتا ما بو کاک ریز بس هم دیگه هینه سر 6 و 8 و 7 و 4 و 9 و 1 و دلیزی دا کم 2003 و حتی ویگا ویجی تو سال 2003 دا کیل عراقی بو ابد کو ویگا ویگی جنابیت لی خبر دای کو ادبیجن حکمت هریمیان هریما کردستان بخیرام بغدا و بصره و حتی دیمای جید بوچی هم بیروانا ناینین او ظلامت ویگا ویهین و ادبیجن 2003 کیوه بوین هری خلط یا من نبو کو سال 2003 همیل بربای بو کردا بو چیگر ویگاوی اوه مکاف آمه بو چی من زانی پریک که ساخلم یان ام بجین بگیانه که درست سال 2003 خوب که اینه ام بجین سرکردین هری مازن عراقه چونکو کسید گورا پاندانه بو ما خواهتش که همی دنیا جید زانید یعنی اوی وقتی فور بری مریکو سروکاتی عراقیت کرد زانید که کی العراق دابو نخلت یکا میجویی بو کردا کری که همی اینای جارکا دی کری اف دست عراق دا ده الله افرو که بلا حال ما افا بید گل عراق که نیای گرتی یا پرتو بالا بله کیری داب کلین ام 2003 وقت شیعه که اقبجن گلک مظلوم وکی کردا يعني 1400 سال که اوج بيجي 1400 سال حكم نهت دست مدا ابي كمين جار حكومات دست مدا او كرد بيك و بينجو بينج روجا سركدت ميت كردستاني مون البغداد دستورك كلا حكم ورن ام دي عراق داني سروي اساسي كو دستورك سيستم ديمقراطي وفدرالي خلك كيجي بسنت كرن أمم متحدة وأمريكا وهميل سر خطيبون هميجي ظن أمريكا سر خطيبك وأف دستورة بتمرجع بس بشتي قوات كاتين هيس كاتين بوار بك حتى سيستم فدرالي وانا كرات دا شعب وارنت كر كودي هرمك جوار كرن شعب وارنت كر وقت سيستم فدرالي واندانندي وانا بهر بيتر هزراخو كر صباحي سنهار قوات من هر ترصا يعني سنر سر وان بو زفرينا فاسنا بخو هرمك بدانن وهرم يجي بشين على الاقل باراستنا يا ما في خوب كان بس بشتي مالكيت سر حكمي ومالكي دست حالاتا هم یا پاره و هم یا بجنی عسکری جی کلی دست خدا و دولت افزر زبل حد یتوجهاتین و راستی پشتوانی دولت اجیب هاتا کردن یا ایران بهاتا کردن دولتی هاتا کردن ابه همی بوهیزک ولی بکتن کجا را قادی همین ديمقراطيات ميتنا دستور ميتن دستور اصلا يهابت يا يعني ها بجن ديواري دايره جبه جيكن فيري راسيه بس سال 2012 ورا يعني راسي السروكي هرم كردستان باشكريه قلت او عقليتها اداره بغداد كاتن او عقليات امنشين تعامل في قلب تفيا بصح كان ركاكدي گورنا مالکی نه چه بو گورنا مالکی پیش 2014 چه بو بس با هر چه نبو و حاضر بونا کردات ناف پروسس از 2014 پیتر بنش فشار امریکا براستی يعني بس بوشي مادام بن فشار امريكا بوام افروكانا بيجنا في امريكا بن فشارات هم شو ندي حكمتي دا ورا افروكا كرم كعلاجك المكان افروكا او بريارا سربا يا رفراندومي وسرارای گلمت گل از ظروفت نخوش داشت چیدن هم آبوری و هم دارایی و هم عسکری و هر امنی و حتی نو که حکمت عراق و فدرال تفاهم و یک معانات خلقی من کریم امی برف کرم که آوه بخو آوه که بخو ست نجیبا ببوره امی برف اوی دیه چین رفراندوم چین اوه پیام هنده کو نقبیل کرن شراکته
نمال شراكته واغلبيه سياسي وكرد ريبار خينه وتصحيات داين يا هن صالو زمانه ام قبيناكن ام جير دستوان بين ام قبيناكن ام بالرايوان بين شريك بين دولتك كده درسته وبراستي جي فعلا كردكار كل دولتك بقاد بتدانندن بس دولتنا هات يا فاكرن سلطه هات يا فاكرن سلطه شيعيه هات يا فاكرن سلطه هيكلنا هات يا فاكرن بس دولتنا انا كنت نفرك بغداد ببيني قد تزرنا كتكو يعني جلداب دولتك به اما ابخوش يعني خوي بغداد جيت نجف كربلاء تبيني شنكو فعلا دولتنا هات يدا مزراندن كنتو فعلا شعور بكيكو دولتك هيت عراق بجنوكي يبويا قوات قوات اخو كادشين جارا كادي منطقه سن نبزر ندستخو يا كرداجي راستيجي يبويا نكاك بجن منطقه هندك ود تشانشي تشلس خويني استفتاء كان ريفراندوم اوجي ورقه او بهيزه دست كردادا كنال هيفيه بن كودلان ديش كان بلكو ام ببينا فاكترك ام بنا عملك يعني ام بريور خو بدين كل هيفيه ردوانا جرين كودي ام بين شرطه بيت ام دي في بيوندي ور جرين ودي باشي وگرنه بل باب دليني ايوار باش بله باب دليني كلام هلو ایوار باش من مستقبل برچانی باشی برام جاوید من زور سپاس گلک سپاس سپاس کم خیرنا میوانات هیجات کم نجیبانه جیب خیلی فرشباب و تلویزیونا بهدینان زور سپاس باب دلینی گلک سپاس سپاس کم مستقبل میجی پس بسیارک جهبی ممستا بله کلام که اول تقریبا چند که کمبن هایی تنتن اندامن مد کردستان و یل عراقی حتی که کار بجیم که اشنت شخو ناف یل عراق اینجا باشته بگیم جدا بین بله و ده بجیم تا زمانی خوش بوده ممنونیت ما زور سپاس بوده هر صاحبی ام دهینه بسر پسیارم برادر ام دوی گاوی برسوین حوالا دین برزین من بیشین کنترلی پاشی دهندک پیوندی ورگین چنگو گلک پسیارو مهادینه ایکش برادر کاکدری سد بیشتن هری پارلمان عراقی کاریوی چیه کاریوی تنی او برپرسا بین توری ولی پیچینید گل کد یان کاریوی او یاساب دانیتن و ام بیشین دیو چونا و یاساب کد کادی کنگی هنه جبجی کرن چنگو او چندین جار ام بیشین اب حالتا چی بو لپرسین همه سیاسینا زیادترش مهنیت دانینا سیاسیه یا وزیر دارایی یا وزیر برگری یا سروک یا وزیر یا تندرستی حتی یا سروک کمیسیونه هر چند با کمیسیونه همیه بو نه بس بو سروک بتنه بو چکوان بس مرن پیلادانا سروک کمیسیونه نبو کو ام بیشین بیت را کرن کسی که دیب چیده جیبی کو او بشین تلاعبت ام بیشین فروسا دنگ دانیش اوان جد بیتن خوب قوات بخن چند نف کمیسیون ده مسئله باشه چه مینت دسته کردا ده هکر اوجی جی ورگرد کرد الویری چت کن في حالتی از هر زفر ما بسیاره او گله قد خدا نقطه اساسی اوه نوکاب بگه کردا هیچ نمایل معنا بو نما دم تو بشکدار نبید دانانا بریارا سیاسی دانانا بریارا امنی و عسکری دانانا بریارا دارایی معنی تا منصب ها نبن سرو کمار جی کرده جیگل سرو که پارلمان جی کرده ما گلک وزیر تین کرد و ما احتمال وکیل وزیر چند اندام پارلمان تین کرد بس دم تو بشکدار نبید دانانا بریارا یا سیاسی دا دارایی دا امنی دا حقیقت وجوداته يعني تنشي برافونيش ما في خلك يخويا ببريار ده ابريار بس بولا انا كي بيتن وجود ما لازم رنجه كدي بيتن او بسيار كل قلت لكم سهرم امنو كمساله هرماتيه فدراليه فشل بس يا هرم كردستان يا منتهي يعني ام هرمكين كاس نشد في ام بيجين انكار لا لا انه كام نصح كان ام هرم بيت مساله هرماتيه خلال السنه او جدار كفتي فشل انه كام يلت يري صيغتها كدي سربخو يعني ما استقلال اخو اقتصادي چندان كوقع حلا اما اقتصادي خو اصلا تظني اگر تبزبري بوچي دولتها بوچي دولت چيبو چيبونا دولته بودو تشتت سركينه ايك تا بارزيت اكو عراق منا بارز بالعكس بسبب مشكله بما ما 11500 شهيد وبريندار مدان نتيجه فشل حكمه العراق كشيء بحدود خسرت خو بارزيت داعش نتاتن يا دويه مساله كتب شيء قوت خلقي تامين كي قوت خلقي جنو كانش بغدانات بالعكس شنو فريكربوني يعني ابا شانسلا برين ما نكسر بخوي ابو الراس وضعي ابو بزحمته بس نفطت شي تفرتن افدهات يه نفخويه ديتن بودانا موجو يا ابو جهر ما كردستانه بيشمرگين قرمان ما بارزن امن اسيشل نف مدى هر كرد ما بارزن اذا تا همي دبلوماسيات او كس تشدا بغداد تهبلريجي او سركرده دولتك بيتن يت ملتين يعني نتابع بيتن يعني تنحيه خارجي دبلوماسي وهروسه نفخوجي تهمي
عامل ين سر بخوية تيته ما بس اعترافه ما اعترافه براستيج يتكتنا قناغة جدية وصراحة ام بيجين في اعتراف ديال العراق كوفي كوفي برتو بالافا ام بيجين بهيمنانا بكين ساري وداكو ام فيتن سر بخوبين يعني ام دي تشاوريك كي داريخين او في ام بيجين نرازي بين ياخو بينما باشتره يعني مسح كي نريك كي كو قناعتي بوانا تشيكي براستي ده أزبط بيجم أنا كأبا سركردين كردستان كان قال بغداد أبا كنت بريك كهيمن ولا بابا أمدي دو جيران باش بين نعم هوري كوريا كدوب كان وقت دو جيران ما ميجوا كاد قالك هي بيتن هميجي بيجن خرابي يعني ما كردا خوي ناريتي وقدر الناطق والكيمياء المباراني في العراق هيو بله وأمي بغداد براستي جي هم تجشنا قناعتها يعني تشسن تشيع عندهم برلمان السياسي بن همي بتجشنا قناعته بيجوا بكلام كان هرن بس أريد بصراحة وبيجن أبا وانا كم تشكو هر بريور إيران زال سر بريور سر كردين ين بغداد براستي بس با نقول يا نأجينوكا حتى نكا وبصراحة يعني تقبلها ببابتي هاي بس اشتنا قلت يا قلت يا بس ام خلوان ناقرين بجنا ما وبجنا منا بريور خلقي ما بريور قال ما وبشتينجي يتدرك تانيان او قبيل كان براحتي يون دي بدشار قبيلنا كان جيان بيجين دي كورد ساكن ندي فاضني كورد لا وشين كرد خلاص كان كرد شي العرب خلاص كان جت فيها بتساحك حلقه منطقيه عقلانه بو فيت شركني ولا بابا ابا 16 صاله فايده ناكل ابا نطو 6 صاله ام قال عربه هم يريكو ام هاتين ام فولو بحلب جاب هم هاتين ام نجشنا شحله يعني وتقبله كردانا كان وكشريك وامشي قبيلنا كان عندي بلان كتومين يعني امشي درازينك وام ببينا تابعي وانا وكي وانا بيتن حقيقه دو تشتي لك جداينا الناس تبعي الزمان ما دابون ريتد ما حتى جهيمه يعني حقيقه قالك جيك جدابونك هي اتقالوانا سيدنا جيبان دي بحسي بابتك ديكين يعني بلند كرنا آلای کردستان الکرکوکی چند بو تشتك ام بيجين كو جرفك بلاني عراقي هميه بكبي تشتكي وصابيتن هزر ناكر بيت كو روجك بيت هما بريارا پارزگاري وان انجمن پارزگه ديب آلا هيتا بلن کرن و دي هيتا بلن کرن و دي بلن هيتا دي بلن مي چند تشتكي مفاجئ بو افا هوا چر داواديد تشتكي ام وكي بيجن هستريانه بو بوا چه نبو راستی دستخوشی الپارزگاه کرگیت که این حقیقت بریاره که هر چندش میجه آله هبو یعنی هر 2003 آله هبو هر کسی که بچتا هرکی که بینت آله کردستان یا برز و بلنده بس وقت بریار والانجمن پارزگاه و بدون سر آواهیین حکومی اوه گرنگ بو راسته يعني أبجي إكشون بينجا بقوات بوك وكردا ديار كريكو كركيك كردستاني بينجا وكامازن أوانا زاني كو نبس آلا معنى آلا تهما آلا يقدر نسر أبا اعترافك وكركيك كردستانيا وبراستيجي أو بريار البرلماني تدون وقبل ذاتيوي وسروك البرلماني وهروسا همي عرب بوينا إيك وهندك شلاين تركمان وهروسا ين مسيحياجي أبا ويبهم داك وفعلا باور نکردی تشتگی اصلاحی يعني تشتي سير يعني اگر كرد نبون پشمرگه نبون نه عربت کرگیه نه ترکمانت کرگیه نه تات نپارستن يعني راستی نه تات نپارستن دست داعش دابن چه حوی جانو که دست داعش دانش پارزن پشمرگن قرما بخینه بی الله یا پارستی و آواره زیادرش 800,000 آواره یل کرگی که هر برچه بید خونه ایتن بشتینگه او براینی و بجین بیک وجیان کرگی که تیتا کرن و راستی چه بوجین خلقی کرگی که ها یعنی بریارات ادان هندی لان سیاسی خونه رازی کرن خلقی که هات و چوگت مرحتید بید ما خدمت گذارید بید ما تبایید بیدن نه لان ترکمانیت خلقی بری رابون نه مسیحیت رابون بس هندک لان سياسي مصالح في عم بيجي بيت انا قضيه غير دولة هون قضيه بس با ازمين اوج سركفتناك بكردا ايش بلي كبرس كرنا آلاي قال باش هر دكتن او مقصر شكو متحده زانيك وعراقي ما صدوش الجبهه جناكريا اللاين الامريكي ودولي زانيك وعراقي ما صدوش الجبهه جناكريا هر سرك وزيرام خو اشكرا قلت راسته تقصير يا ماما ما صدوش الجبهه جناكريا حتى او شان دي يجيب قوات شو وقت سرك برلماني روجا ها تديف مره قلت انا الجلسه ده قلت ملاسكر في برياره چكو زانه خلاتيال دفونا باشه ماده دستوری تو 13 سال جبه جنکه ای خلاتیاته بودم تو حل نکه پدیتا ایکلا کرن زور جانه از بسیاره که
بيجين جاده جهين ما جنابته بيتن هكرتو جاده جراب چی خلق همي بسياري جنابته كان نينري خلقي دي بسياري جهين ما جنابته عراق کا گندل عراق کا شناف چوي یا پرتو بالاف شر داعش تدا سنه بخود کشی ترکمان بخود کشی شیعه بخود کشی تو حتی دیمای موچی فرمان برادت پاراجی دت هندک عردان بجین دهتا پاداشت کرن اول جشن هنده بو هوا و یه دیده بشتی وره بخو هنده پارا بکشه ده تو بقرد هیدی دل بر موچی تکوشن ام هرمی چاوا براورد که ایند گلفا یعنی اوه وی پاره الکیری تینن نافتا خویت فروشید ام جید بجین امی نافتا خود فروشین گران بو الواجی گران بو ارزان بو الواجی ارزان بو شر سسری ما بو سسری واناجی بو کیه درسته ام چه بجین خلکی که حتی باور کن عراق یا قرض کرد یا دین کرد یا هر عرضه که تین حتی بدت خلکی بله سال 2004 حتی دماهی که 2015 عند 16 که این الگل 900 میلیارد دلار يعني بودجه عراق هاتيت يعني دهاتي نفطيه هاتي 900 مليار دلار بله وان 900 مليار دلار يدك هاتا تشيكرن يه بانك مركزي بداية 2000 والله نيفا 2014 88 مليار دلار بون يدك يعني تحتياطي هي ايش بدي دهاتي وتزاترش نطوسي طن زريها بون وقت دولة هي طبعا انا بله وقت 2014 نفط هاتي خاري وكيم بوي وجهشتي راسي او دهاتي نفطي ناتر راتبه جنك الهيفونه عراق بس تو راتبه بدايه وجاي 5 تريليون دينار عراقينا بسنه سري عراقي هميه بس تا بور هرموندا او بورز جهن سناجي يعني قالك ما وصلنا هات ندان اذا انتو هوجاي 4 تريليون اوي او دهاتي نفطتها تنها تريليون ونيف حتى 2 تريليون زيادة يعني 14 حتى بجا نيفا 16 جي اوانش كنا ربوش احتياطينا 6 مليار دولار ايش بداية 2015 حتى دماهي 2016 اوانش يداكينا وبيترش 25 مليار دولار جي قرض برگردن راستي بس ابا هر سر عراق بيت قريب ده تفرجها ام بيجين ليتيتن بله بجا چون نوف دولته بس ياده هي هم هاري كوريا دولته هو تكنن يعني الفيريج راسي شجي از بيجم قرض الصندوق النقد الدولي زيادترش 5 مليار و400 مليون ركبتن قال عراقي قال اسبخوك عندهم برلمان دو جرمش مخارج قال شان ديوان بريكو فيديو كونفرنس قال وانا رجع سيزيج از قالونش مخارج بس في شارك العراقي بكم شهر ما كردستان قلت الله امنشين سيستم ما بس تعامل ام قال حكمته فدرال كان امنشين قال هذا يمكن تشكو ام هريمين نام شيء قرضه برجين نما يدك هيا ونا يدك عراق فدرال دمه ما باريزگار بانك نواندي ما ایننده پارلمانی قلت حقی باید بس وقت بیتا جبه کنه چه کبریارک سیاسیه سرک وزیران نداد راستی ندامه او پاره هات یدان بجیم خیره و بیاده که او قرضت برگید نوکه يعني 2017 بهاي برميل نفطي يعني متدرجة بس معدل يتشيا بينجيا يعني عراق تشبي تشلو سياسة تفرتن هذا تشلو بينجا يعني أصلا بوجيجة تشلو بينجا يعني تشي أو دهات يبوان تتن وبرهمين نفطي جوا جالك أو بدل أبي قرض تدا بلاف كرنو أو بارت هنا دانو بار شريجي همي أو بار أبيش يدك أو فدرال درجة وكذا يبدي يعني نكاش 8 مليار 45 مليار يتمان أبدي همي جهاتيا الدبش كرنو وهاتيا برن حتى بو حج الشعبي كو هزك بجنيا جريدايا شيعة وشنيكو بشتقان درستي يعني ميزانية ميزانية بوانا وكريا 3 تريليون 4 تريليون سال ده بوبچن ولا باش هزا پشمرگه کو شيا برگریه بکد نه بس کرد بتنه اوید هلی ما کردستان نه بس کردن بس بوانا حرامه فلسک بوانا حلاله بجا او پاره راست چون کام هرمین سرارای کو سروک حکمت چو بغدا گوت جی بس حتی نو که حسامش بقوا قرضن هات دادن ام دو یک پیوندی ادی ورگرین باش دی فکر نه تمام کا همزه ایوار باش ببوره ما تو گیرو کردی فرمو کا همزه فرمو كاك همزة دمي مني چي تكر كرم كي الو كرم كبرا مرحبا برا سر شابد من فرمو برا دست خوشك تو برنامج كي ممنوني تمام برا كرم كه حسنا تاتي بازادي باصا سر شابد من فرمو
كلام كاك همزة تزاني جلك تشتينا قوتن بله. بس أكيد خلك تاخدون وكي بله من هذا مرة تاخد كاتن جلك تشتادا جلك تشتا يتواتينا قوتن بس نهاتينا كرن بله وكو هندك نمونه وما بينا ابتديتو تشي بيجي يعني تبقى هي كيري يعني مزيد أرتبيجن تزاني أماناني عندي مرفوضريش بوغدين أصحاب جنب بس ثلاثة سنة على جنب بس هندك تجبن تل سنوري در باسنا بي كرم که و از حسناكم قالك دم من دم نما كاك همزة فرمو از خود پیش ما تلفوني گهداري ما بك كاك همزة حقيقة دمي من تا قالك براس حس كان بردوان بي باشه برای عزیز نانی باشه حتی نکت بیشیدن پاره دست حکمت عراق دا بله باشم همی زانی پاره دست حکمت عراق دا بس باشه کاغذ گفته ولی حتی نکت گفت ندا فقیری بله نای از اول وقتی گفتی بس بلا دنگی خود دلهمه و خانده نبیدن پاکا کسی حتی نکت با علامت یتشنتی بس تو نبینی فقیری جی دنگی خو نبلند کری یعنی از وی گازندل خوی فقیر و ته فقیر و جواکی خرکشید کم باشه 4 سال چون مادم هوا پی ناراضی بو هوا بو چی دنگی خو داخل کی 4 سال دیشی بین وکی گلک جاراشید بجن دی دنگی خوشی دنی بدید چند دنگی خود دنی کاک همزه خودی افتشتا نانی مستحیل نانی جارک آدی مرز گوه خود جتی به گلک و زحمت یعنی که گلک فقیر را پیچینا به مود نالی بخون زور جان یعنی نوزا که افتشتا نانی کس نباید خودت که تاخدان زور جان هر افه بو کاک همزه بله و دست خوشیلتا و برنامه تستم تو سری معاطی سر جاوید من کاک همزه ام بجین دل خو ود کته و او وعد و وعودت بو خلکی هاتی ندان ندا او هزرا خلکی که کری چبو نهاتا جیب جی کرن او خونین خلکی بخو سر گوتنین اندام پارلمانچش جنابه بید حتی هر کسی که بید بخو وهاندین چه نبو يعني چه بکن اف خلکه والله كاك همزة بنا بله راس بيجتن وبراستي يعني في خلي ام بينين يعني او خلقي قستمت كت او قستت هكذا ما يعني دنجي بتنينه يعني فعلا رجايا سحبت يد نرازيبوني او بلند قالك ان رازيبونان شكو محتاجاي وحقي حقيقتك هاي شكو وضعك يعني دريج بو ونخش يعني راستي هم دريج هم نخش بس بو عندهم برلمان سببه يعني لازم بصير خب كات عندهم برلمان سببه اري كي سببه راستي اف توازنه يعني نكل عالمي في منطقه شباب شرق سوريا وعراق وداعش هاتين يعني راسي وقت صار 2014 و 13 و 12 يعني كسر مازنك وداعش حتى وقت هاتينا مسلجي وقت بري بدايه هرم كردستان يعني بسبب بري بدايه هرم كردستان براستي ومهنت قرباني جدا وجاهاتنا داعش قالك زار المدى وقالك بجن تدخلات دوليجي وعيني وقت يجي بريارا برينا بو جهر ما كردستان جيش لا بغداد بريارا كا يك لابو ويا سياسي بو ونا اگرداي بو چه بنماين دستوري قانوني وراستي جي تو هاد دنگ خبلنك وهر بيجي واف خلق ما كو دنگ مثلا دو عندهم برلماني ودنگ وون بيتن دنگ وون كاز غخناته بو چ كاز غخناته چنكو سياستك وماسترش عندهم برلماني و ابدي تتا تشسبان العراق يعني تبيجي بو بريارا يا شيعة يا كيا دي صحكي دولة يعني ماستر يشارك كان العراق يعني صراع بيننا يعني ام بشي صراع دوليا العراق الفيري راسته چنكو ما نحتياطي هي چنكو ما ادارك وباش خلال 13 سال قام بشين يعني يدك ما بيتن هزروان روجا ما كر بيتن ما بروجين يعني خدمات گزاري هبن ما بنيه تحتيه باش بيتن كو خلقك خوب بگريتن ما قال خلق بنديوار وقال خلق دموجواد قال خلق بجن يعني كو نمستهلي دروت باورگرن وورگتن وبورها صرف كرن بشيوه كنا حكيمنا بحقيقته هذا همي سببهم كو وقت ظروفك ناخش بتبدل كتب كابيه ظرفك كده وكي بيتر بوزاحيه خلقك هجار ملينغوس كتا بوزاحيه بس شبكي يعني اما كان عندهم برلمان
يعني دنگ خلقی بگهینه حکمت هرمه أنا أسخوام رونشتینگل سرکاتی هرم کردستانه سرکاتی حکمت هرم کردستانه أو دنگ نکه گویی هم نجی نفس أخفتنه گویی بس چونکو کلیل کن افته دست واندا عینی وقتی فرود نوه و عینی وقتی که چند دهاتی تتنو چند تت دوباش کردنجی اصلاحات لازمه السلطة جبهة كار يعني راستي جدا نجي بخانة زيدو بسيار ديش بس نتشتكي قالك مهمة يعني براستي حتى انه مثلا متاجي مهابة على سبيل المثال بس مو باين الجال عراقك وصق وتا كالتو تشتوريت الناس ما تشتوريت قبيلنا كنت والله او ديكي يعني راستي انه كافي دكاريا ما اظن امد جين بس همي جاورينا في دكاريا بتصحيح كو بردواميدان وان تصحيح برينج مداي كو بشين سربه سرخابونه بين او رابرسي بتاكرن ونتيجه ديار بيتن وبراستي جيب صناهنا حقتنا بصناهيه بس با هيفيدارين يعني راستي كو نخوشيت خلقي مبدا ما هيك بهن ان شاء الله وزيترين دم هم سياسيا ام سركابين هم اعلان دولة سربخو بتاكرن وعيني وقت يجي وضع خلقي يجي باش تلبيتن ان شاء الله ازيدو بسياري جنابتك مدويتن كورتياس برسفاوركم چنكو دائما من هنما بسياره ايكي او قالك خلق حست كان كواز بيش متى هري باري جن مي جوتيارا چلي هات جن مي بچينن افصالا اوي چاندي هما پيلن چلي بيت بلاولي بيت دن اف بغدا بخوب فروشنك يعني چپ كان تو بيش يا خلقي فيغا في واجوتيارا خرقا جن مي خوب دن وسايلو بلا وسايلو بداتا بغدا يان تو بيجي بخو علاجك اللي بكن يان نچينن كان گندور اما بلا وصابي بلا كيريشك بخونو حتى دي يعني اكس سياستا يا بيجين نا عادلانه بغداد قال جوتيار مش جوتيار نگره ده نفطه و نگره ده 700 و تو يجي انا خود تسليم كي وبالعكس يعني ته 110 طن تسليمي بغداد كان 350,000 بو باريزگهن با شور عراقي برن يعني اگر جانمي هرم كردستان نبا او نشيان نان خوب پیدا کم بگنمي بس وقت هات يا دونه پاره همي 800 ورگتن جماعت ما 700 چرا که نما يعني جهود استثنائي ما صرف كرن جوتيار جيزانن يعني جوتيار باش الظانن چه جهودات نصرف كرن حتى امشيان 223 مليار بو خلقي ما بينن نوكا راستي تريليون اكو 500 مليار یه جوتیار عراق همی سر حکمت مای اجوی پاره طبعا 2014 و 15 و 16 اجوی پاره 707 میلیارد نزدیک 707 میلیارد اجوی پاره همی هرم کردستانه توجيهات يا دانشوري سرق وزيران كوبيه تصرف كرن بس حتى اف توجيهها ببيتا امريكا نبيس وبيتا ما ام الشرط كنسر راسي ام الشرط دجانم جهيتا فام بيجين دنيا ابا مستحقات صالد بوري اما 2007 نوكا خطايات يا داناندن تنها بودجه تريليون اكو 700 مليار داناندين اف تريليون اكو 700 مليار بس تقريبا دبو 2 مليون طن جانبي سرانسري عراق يعني هيك هو صابتن اف جانبي هري مكسبت ورجتن دي كمت بالصالد شوي دي كمت بيت بس نوكا هولت هدان نبس طبعا سر خاطره هميه يهول دانك وتخصيصات زياده كان اجر شيانش بريار انجمني وزيران تخصيصات زياده كان وي وقتي دي خطات تسويقي زياده بيتن بيتر بلكي شهرين بتورجتن بس راستي يعني راستي برايه من او عقليات اداره بغداد كانت وقت ساعت تو كردي چنا تو ور بگیری تو جوتیار بی تو پشمرگه بی تو حالات عادی تو کردی تو فرقش اویدی يعني اف سياسته يعني أوجه قبيل كرنين أوجه نخوشية أوجه هندي كتبيا بتنتو همي بينجوا بيجي كتو هبونا خو كرد كرامته حقته مافته تو باريزي زور جانا بيتن هكر هندي خلقي كردستاني نبيتن يعني هندي نيفا خلقي كردستاني أفروكا خلقي عراقي الهرم كردستاني ام بيجين آكنجيا و بهمي ريز و قدر قرتن جيفا ما آكنجي كليه وسسر و سرچاوت خدانه پترش ام بيجين وي درمان و چاره سريا بو خلقي هرم كردستاني هيدا كرن يبو آوارات چيتن و يلي تتمزقتن حكومت عراقي چد بيجيد بار هول درمانين ام بيجين عراقي دهيتا برين هوا کو اندام پارلمانک نگوتی مادم هندی بارا ما برن کرم کن آوارد خوشی بنه و اما بلا بیتا ریب سر برکه هنجی آوارد خوبن يعني ویتن ما بدیل هبید حقیقت ما جی حلویست هبید مادم تو دی آویل مبری باش اجیناه مهاریتا مادم تو دی ویکی اجیدی بدیل من اوه بید اوه ندو باشتر کنم بشین شنی گفتگویت گل کن و هیویالی بکن حتی حقی مبدا نوه نو کبر یاردو کدیدن درمان هرم کردستان هر چنده
وقتی بریاردا کودیدن همو هر وکیت بره یعنی نه کودی زیده کن آن یعنی وقتی بره چوا يعني اگر تا 100 مليار هبن كتب بداي مثلا يعني صاد الصادة يا عراق شيست الصادة تتادون يا ما تشل الصادة جفيت الصادة سه الصادة بو ورشت ده الصادة جيب منامين يعني ابا رجايا يعني يا بجين يا جارانتيش اش خسته خانه راسي يعني جلك كماسي درمانتين واب درمانه يعني كماسي وانج طان چو درس اج بغدان هاتن بريارادای کو بدن پشتی فشاره هم سرکاتی هرمه یا حکمت جی و هرمه جی و هر وصا سرک انجمنی وزیران جی بریار دکوتا وزارت دارایی لازم حلقه ببنه نبیشن کوبوجه که یضمن 17 صد دلار لازم حلقه ببنه اون حلقه قانونی دیار کری کوبری بس با کشا درمانها براستی یعنی کشا یا اساسیه یا سرکیه و با هرم کردستانش درستایی ما گویی اگر به پارزگاه اندی 6 صادش صاده وام چیتن یتمش 40 صاده و 40 صاده جی بو آورا چه بهترین افدنگی خلق خو ما جهاندیه هم وک کردار هم وک پارلمان ده صحبت هاتیه کردن نتیجه جی راستی هم چوارینه کو انجام به ندام پشتی بریارا برای کردن یا درمانا بری چنده که حتی یا خسته خانه دهو که پیوندی مکر و گویی حسکن تو گاز نمام گینیا بغدا ام چوینه بری ما یعنی کو چندین درمان خاصا یدگل چیزکا شیشتنه و درمان وانا و براستی جی قبیل کرد موافقه کرد بس قناغ جبهه کردن وقتی جبهه کردن و هنرتنه و این آندنه نه کی وقت سر ورقت نوشتن کو بدن البیره کیش ما همین درمانه همین جوتیاره همین بودجه اما همین گریدای مسئله که به اريد و کرد محل تل بغداد چیه محل مال بغداد وكاتب يا بتنصيغتك ديبو علاقة مال قلب بغداد بتديار كن شراكات نمايا سيستم فدراليجي فشل إنان تبي بالصيغتك يعني ويان هيمني وبراحتي ام جينا بقراره ينجي براسي قبيل كرنا سيرفي بجين يعني تو مواطن درجه ذهبي درجه دو جنبي يعني راسي جهه قابل قبول نينا نجيب خان دمين برف ديماي كي بچا کرد پي وكا ديماي كي بيت كرتي تو شي كرم بله خلكي ما خلكي جلك الجمال وجلك بتحمل وجلك يعني وضع وانا جلك بالسربلاء الظالم وام هست بندت كين واباجي ويدو في عمات كاتنكو ام يعني ما بولدتنكو ام برلماني يك دقيقه بلاش نبين دنجي خبلنت كين وام في الشهر بخنس الحكمه العراق فدرال راست استجابه بوجلك جارنا بس جلك جهاجي امتشون يعني راستي مثلا جوتيور نتيجه كبينه درمان نتيجه كبين بس ابهم جينا جاي تندك بشيء كيشن همي خلقي ما تشار سركي ام اسرق عند البرلمان يعني ام او امانات خلقي دون السر ملما هم امانات برنبري خده وبرنبري خلقي ما وهم مسلك اخلاقي راستي يا نفخينا مدى ونفذر مدى امكن بس راسي بيدبي مسألة كردان نه بس مسألة عند البرلمان بتنيا نه بس وزير بتنيا بلكو مسألة كرداتية وهبونا بكاتي كردي جل عرب كتشابرا بتشتن و ام هي بدور ان شاء الله عندك باشتر راسته بزحمته يا سخته خلق مجالك تصرف النخوش ده بس ان شاء الله هي بدور ام همي يك ريز بين افريك ريزيا ده برهمك باشتون ده پاش رجا باشه ان شاء الله نجيب خان زور سپاس جناب تکوت میوان بو گلمه رونشتن گلتا جه سرفرازیه زور سپاس ولی بینر و گهدارین زور برای سپاس کوین بینرین مبون و گهدارین مبون مالا و آبا